Pre nego što počnemo sa videom, preporučujemo da pogledate prvi deo na temu Slovenski bogovi, kao i da se prijavite na naš kanal za podršku i dalji razvoj kanala. Hvala svima koji prate kanal Nepoznata Srbija. U prošlom videu predstavili smo vam nekoliko slovenskih bogova. U ovom videu predstavit ćemo vam još slovenskih bogova, kao i običaje vezane za njih. Bog Svetovid. Svetovid je bio vrhovno božanstvo baltičkih Slovena. Ovo božanstvo bilo je pre svega vezano za ostrvo Rujan, na kome se nalazilo utvrđenje Arkona. Na tom mestu Svetovidu je bio podignut hram, po slovenskom običaju napravljen od drveta i oslikan scenama iz mnogih bitaka. Hroničari su opisivali da je Svetovidov kip bio visok 8 metara i da je imao 4 glave. Verovalo se da je Svetovid sa 4 glave gledao na sve 4 strane sveta, kao i da je on onaj koji vidi sve i sve zna. Bog je u ruci držao luk, dok je pored njega bila ratnička oprema, uzde, sedlo i mač. Svetovidu je također pripadao i beli konj koji je bio u vlasništvu hrama, a o ovom konju brinuo se isključivo sveštenik. Rujani su verovali da Svetovid noću jaše svog konja, budući da su ujutru zaticali konja oznojenog i blatnjavog. Svetovidov beli konj služio je sveštenicima za predviđanje ishoda bitke, tako što su se pred konjem postavljale prepreke od kopalja koje bi konj trebalo da zaobiđe. Ukoliko bi konj zakoračio desnom nogom, smatrali bi da će ishod bitke biti pozitivan, a ako bi zakoračio levom, onda suprotno. Rujani su uvek poštovali ishod predviđanja, koji je za njih značio volju Svetovida. Arkona nije bila samo verski hram, već i trgovački centar. Ovde su dolazili trgovci koji bi u Svetovidovom hramu ostavljali najvredniji predmet iz svoje ponude pre nego što bi započeli trgovinu. Takav poklon hramu predstavljao je žrtvu Svetovidu, koji je imao ulogu da obezbedi pomoć božanstva pri obavljanju trgovačkih poslova. Na ovaj način je riznica hrama bila sve bogatija, a tome su doprineli i pokloni raznih vladara koji su želeli da ostanu u dobrim odnosima sa Rujanima. Tu je i takozvani Zbručki stub koji je nađen u Galiciji, na jugoistoku Poljske. Zbručki stub predstavlja statuu sa 4 lica koja gledaju na sve 4 strane sveta. Veruje se da je ulogu Svetovida u hrišćanstvu preuzeo Sveti Vid. Boginja Devana. Devana je bila slovenska boginja čije su funkcije najsličnije grčkoj Afroditi i rimskoj Dijani. S obzirom na to da su imena Devane i Dijane veoma slična, smatra se da su Sloveni ovo božanstvo primili od Rimljana. Njena sveta životinja bila je kobila. Na planini Devici, koja je očigledno povezana sa Devanom, nađen je kamen na kome se nalazi slika kobile. Veruje se da se u srpskim epskim pesmama Devana pojavljuje kao majka Miloša Obilića, za čije prezime Obilić znamo da potiče od prezimena Kobilić. Sam Miloš bi onda predstavljao Jarila, odnosno Devaninog sina koga je dobila sa Velesom. Kakav je bio brak Devane i Velesa? U početku se boginja protivila ovom braku, međutim Veles je našao način da joj dobrovolji. Pretvorio se u cvet bosiljka i tako umirio pomalo divlju Devanu. Kao supruga Velesa, Devana se u ruskim bajkama pojavljuje kao Vasilisa, prelepa mudra devojka koja svome mužu pomaže da savlada brojne izazove. Osim što je Devana pretežno šumska boginja, ona je vezana i za reke i jezera. Njeno drvo je leska, ali i vrba. Praznik Vrbopuc posvećen je ovoj boginji, a on se slavi u rano proleće. Crnobog. Crnobog je, kao što mu samo ime kaže, crni bog Slovena, bog noći, haosa i zla. Sloveni su verovali da od ovog boga potiče sve što je zlo, pa je Crnobog od svih ostalih bogova bio najmanje naklonjen čoveku. Nesreća je Slovenima mogla doći u raznim oblicima, kao zima, glad, beda, bolest ili naprosto splet nesrećnih okolnosti, a za sve ovo bio je zadužen Crnobog. Polazeći od činjenice da zima i mrak izazivaju neprijatnosti u njihovim životima,
Sloveni su utemeljili jedan entitet koji je bio vezan za ove pojave. Crnobog je tako postao zimsko božanstvo i bog mraka, strašno biće koje svet zavija u crno. Belobog. Belobog, odnosno beli bog, zamišljen je kao suprotnost crnobogu i kao takav on predstavlja jedno svetlo božanstvo dobra, koje je sušta suprotnost božanstvu zla. Sloveni su beloboga zamišljali kao starca duge sede brade, obučenog isključivo u belo. On bi se kao takav pojavljivao samo danju, čineći pritom dobra dela i donoseći ljudima uspeh i sreću. Mnogim zemljoradnicima belobog je pomogao da završe težak posao na njivi i mnoge je zalutale putnike izveo iz guste šume. Opšti utisak beline, svetlosti i pozitivnosti činio je od njega apstraktno božanstvo, potpuno različito od ostalih bogova. Upravo je pojava Baldura u nordijskoj mitologiji paralelna pojavi beloboga u slovenskoj. I jedno i drugo božanstvo deluju pomalo kao strana tela u svojim sistemima, odudarajući na svaki mogući način od ostalih bogova i čineći svoju pojavu krajnje misterioznom. Za Baldura je važilo isto što i za beloboga. On se smatrao hrišćanskom tvorevinom, zbog čega je čak i nazvan Hvit Krist, odnosno Beli Hrist. Boginja, majka, vlažna zemlja. Mati vlažna zemlja verovatno je jedno od najstarijih i najvažnijih božanstava kod Slovena. Opisana je kao večna, plodna, životodavna boginja. Poštovanje boginje majke potiče iz perioda matrijarhata, uređenja koje se u nekim oblicima održalo kod Slovena čak do 10. veka. Ona se nikad nije predstavljala kao božanstvo u ljudskom obliku, već se poštovala kao sama božanska zemlja. Majka zemlja bila je jedino božanstvo kome su se Sloveni direktno obraćali, bez posredovanja i korišćenja usluga sveštenika. Ona je imala ulogu proročišta kome su se Sloveni obraćali za savet, ali i ulogu božanskog svedoka i sudije. Pri sukobima oko privatnog vlasništva seljaci su joj se obraćali sa molbom da im bude svedok i u nju su se zaklinjali. Kada je bilo potrebno da se brak potvrdi, seljaci su gutali grumen zemlje ili ga pak stavljali na glavu. Njena pomoć korišćena je i pri zaštiti stoke od bolesti. Budući da je mati vlažna zemlja bila jedno od najpoštovanijih božanstava, nije ni čudo što se verovanje u ovu boginju održalo među Slovenima i posle prihvatanja hrišćanstva. U Rusiji je posle 988. godine vladao period takozvanog dvoverja, pa su se slovenski bogovi poštovali istovremeno sa Hristom i hrišćanskim svecima. Veruje se da je ulogu boginje majke u hrišćanstvu preuzela Bogorodica. Bog Triglav. Bog Triglav bio je vrhovni bog grada Šćećina, obožavan je pretežno među baltičkim i polapskim Slovenima. Međutim, tragove njegovog božanstva možemo naći i u Pomeraniji, Rusiji, kao i na teritoriji današnje Slovenije. Ovo božanstvo imalo je svoje hramove u Šćećinu, Volinu, Braniboru i Arkoni. Ostaci njegovog hrama nađeni su i u Skradinu, mestu koje se nalazi severno od Šibenika. Ovo božanstvo uvek se predstavljalo sa 3 glave, što se i može zaključiti iz njegovog imena. Poštovaoci ovog božanstva govorili su da Triglavove glave simbolizuju njegovu vladavinu nad 3 sveta, nebeskim, zemaljskim i podzemnim svetom. Njegov simbol bilo je koplje privezano za stub, a ovo koplje su Sloveni iz Volina poštovali kao samog Triglava. Triglavova životinja bio je crni konj koji je u hramovima ovog boga služio za predviđanje. Predviđanje se u Triglavovom hramu vršilo na sličan način kao predviđanje u hramu Svetovida. Crni konj bio bi pušten da prođe između 9 kopalja obojenih crnom i belom bojom, a od ishoda predviđanja zavisilo je kakve će poteze povući plemenski starešina i njegov narod. Ukoliko bi konj dotakao crno obojena koplja, to bi se tumačilo kao loš znak, pa pleme ne bi ništa preduzimalo. Ako bi konj dotakao belo koplje, ishod predviđanja smatrao bi se pozitivnim. U slučaju da se predviđanje vršilo pred polazak u bitku,
pleme bi odlazilo u rat samo ako Triglavov konj ne bi dotakao nijedno koplje. U suprotnom, bitka bi bila odložena.